Good morning. Ngasigi video happening minute ngasi thangja se ahambada khoi gi number ko number dana 93 se na bi ba ko 93 e ba se kamaina e doino kadai te e doino adum yamna adum toina hangba su ai ko sum anu bangai di khangam da ba su ai ko ado aina haibada sida side da adum e bi ba ba haidi number se noma gi number se ko 93 aina sida e re ko haidi blue color oigera natraga akhoi gi black tang e gano atai color loin lei ko aingon available oba kolom machu ama hetana e ba ko 93 so dum sida e ba khar chakhalaga e ba ko haidi fruit maka kumbali laga di nungai te harga su ko ado winters oibadina adum si manung dum saina adum nuti gi noma gi number se khona smai toroga sena ba yai ko 93 se do chan kumba do chan to ba de son do jai ko 93 ana minute ani humdang son ba su yai ko ado number se khangam da ba su yai ko haidi angel number se ka ma'am se haidi every number hai tare ko number khuding ma ki identity amam lei ma gi frequency amam lei ma gi vibration amam lei ko adu na aina angel numbers ke ka se marak ta share tawuni ko haidi mamang do hana sum share tawre ko haidi relationship ki oiro natraga protection gi oiro natraga khoi gi money gi da oiro ko haidi hana mayam ama share tawram ko sisina daily gi oiba pot ne ba ko ado daily gi se no ma leire aduga hana gi yengba ngai de hana gi sina bi bu su yarong ani ko haidi wish fulfillment gi number ke ka adum bas mayam ama leire ko ado aham badang asi gi oina akhoi gi kaino yengminarase ko hadi number tana hajing haire ko 93 se na bi yare color dana amubaga natraga mekhen machu gumba dumai se na bi yare ko akoina chatka da bale ga dress machu zo ma yahon ba noma gi oina ko katang hadi machu ama katang da dum set lai do shuru pudi hadi makal noma du gi matung ina dumai na set piyo ba hadi life se hadi colorful oina aina use tawraga di hadi akhoi gi punsi se katang colorful oidana ko colorful oi ba haraga di machu mamen thokpa khotpa haiba gi wakalon amasu le na ko adon number khuding na number ai numit khuding gi magi colors amam chu pijabani na adum mayam chimpha ju pubira amani videos kuina chahi ama ani gumba yengba yaubira magati ko ado yengdaba yaruga su dum regular oina yenga di ngasi kari color no khangbono habdo loina ma adum khangbira mani ko ado ahambada khoi gi khoi card message se yenga se ko aduga timing so happy yenga se ngasi gi oina timing kari phage habdo Saturday oibanina Saturday cleansing gumba yam tobi bai ko imung sing dopa ko toba long karpur mai tha dopa haidi salt water gumba senaba iruzabi bada natraga waite thopa photo ko da ayukta na ngodre na khala se nungda oiram thaba hala kholaga tobi bai ko 3 cards katang lok thok jare ko 3 cards se dagi amma choose tobiro aham se khansira ani shuba se khansira natraga ahum suba se khansira haibado ko 1 2 3 ko ahamba ani shuba ahum suba ko first card ko haidi first card lai se khogi ko haidi king of swords and lai ko king of swords se ko haidi kitang clear oiba ko haidi clear oiba haidi clarity kitang lakpa ngasi se kanoma chattoine natraga haidi kanoma khallaga leiba potsda ko ai mental clarity khatang lakpa se ko si sima lei ko mental clarity lakpa aduga hai tare khatang haidi wakhan se phajana khandaraga thabak tawba ngamgani ba ngasi gi numit se da hai tare ko haidi akoi king gi kaino masula ko haidi magi kaino se akoi gi mi sigi my personality kai gi matung ina haraga su ko adu haidi khitang mental clarity gumba lakpa emotions kai ka do side am da thamaga ai thabak phajana tawba ko pat baina ngamba ko pat mai oi ko adu second gi sina king of pentacles like king of pentacles it's a well abundance prosperity kai ka hai tare ko haidi khitang attract tawgani ko ngasi gi numit ki oina haira agadi ko haidi afaba dum oi third ki su phai ko third ki su aina tawjagi ba pot kumba leiragadi ko haidi adugi matang da kitang ai engonda return lakpani khangde mahei chabani khangde adumaina ko haidi fruitful oiba ko adumba aduga haidi somewhere haidi kananomna hai tare ko help kumba kai gumba adumba su dum keno taraga lai ko haidi card ahuma almost hai tare positive sign oina lai ko ngasi goina haidi negative oiba keno de lakte ko aduduna sida leire khoi gi card daily card message se ko timing sin ayuki pung 3 ka minute ranga dagina 9 ga minute 13 faung lere ko adai 13 ga minute 32 deina pung 3 ga minute 32 faung lere nu thingina pung 3 ga minute 13 deina 3 ga minute 32 faung lere adagi mu 3 ka minute yankai deina pung 12 ga minute 53 faung lere ko adagi 3 ga minute 30 deina pung 5 ga minute 53 faung lere ko sisina khoi gi ngasi gi oina afaba timing ko ado makha taba video samu ko neng minare se ko ma'am thank you